Guys, khoya kaltum nge kani introdu em ni voina peaceful protest neina kaltum kani a ti hian ka thian panen kan kalme ka chon video rang koron hmuti rang chu thu soi du kan nga khopma tun tum chamo koron soi do mai don ni o guys silchar tangin koron chowa voina protest hun ngak hian azola kala cham ve ram ne mo guys voina khan thu soi ka tum na sa khop maya protest na khan ma se mijak zum chi kalo ni ve nen hei mi te kha kalo kallok ti angvel kha kan thla runga chu wangin chuti kara chon ka thian pa kong laka atang ve box ya motor ke chhe chu hroi ngai box si nen khan thu ko soi man telo ma se hemi video a hian voina ka thu soi man tak lo kha ron soi ka duwa mi chon an soi to ma se kai ma tanga chuak alin lo wangin kalong oi theilo ron soi ve ram ka do lo ngai hlau mo guys hemi protest nan hian silcharang tangin karon chawa boina tam takara kala cham ve ram ani a kathil soi du ber chu voina kan protest na chan kha kan hriat vekin rin oma thalai te kan chepa timei tengmo kan din mun a cheto em tunang laya sarkar na mu har to a chuti kara chon paper leak te alo omle thina chu ka soitum beran ta voina hian mitam tak chon hawon timei thei kan protest na chan khama se hauti tu te ta na kathil soidu pakhat chu voina nang le kain kan fight lo ni chon nak tu ga kan fa te kan tu te ron thang lian zel tur hian anla ron filang anla ron hret hriang hemi voina kan fight lo na chan mo voina kan din hun aya niam hian an laron omdon chuwangin voin hi kan fight hunani nangle kain kan fight lo ni chon kan aya ding tur kan hma ding tur an om to lo tuna hian kan sarkar pon min phatsan to a zenji timei tiang mo zenji kan ni to a generation z kan ne chuwan kaini ho tan hian kaini buk hi kan din angai ni kan tana ding tur an om to lo chuwangin kan din chho ngaya kan au chho pui ngai ni chuwangin soitur tam takanga a hun le a mun ani to lo wangin tuna chon han soi mai hi har ve to mo ma se a huna kha chon soi la ka soi thave ngotin ka ring mi an khatlu tu ka kan thleng hlai mo hey thi ta kan han choring ngo ta di hlai man ani hlai man Give me some sunshine, dear God. Give me another chance at the end. We dedicate Give Me Some Sunshine to those students who committed, who were murdered. This song is for them. This is for their remembrance. Lang chiang tang von chon mo kan nei ve si lo wa Nepali tiro so no wang chuk ka nam ne mas biring mo ji achunga kan han chawa video kan han lak kha police ten meron ko hla police te po kha kan dil hlaba ma se police dang te khan an lo hrethem lo meron ko hla media kan ni tin Facebook page te ka hmutir Facebook ar kan ni tin min check hlapa ka Facebook ID te pon check ka chon min chhotir ta ma se meron ko hla le awan ka chuk maya voina ka soidu chu voina ron protest tur ron kal zong kha in fil ka te in ro pui ka te voina kan fight hi aro pui ka te mo ma chon kan hlohling nge tur ni kan education system hi kan hlak angai kainin kan hlak lo ni chon tu man an hlak don lo tu ma hian min mangai tak to lo mo sarkar hian min mangai to lo ni chuwangin mizoram chung nge ya po hian thil corruption angvel hi a hleng le nol thina hei kan siam thatangai thalai ten kan siam thalo ni chon kan din munala chetel tel don kan fa te phai chumo an din mun cheto don zir nate hi a hlu to sia tunang laya chon chuwangin kan bai fan angai ni all zenji te ka cha du cheu ni chu guys ka mangai vek chu hemi zong hi video ni se thuideu siam chu ka do ma se ka siam lo mayang video hi lo like ve hrim